Tá díanaíocht treis bheith ann le blianta beag nús idir an Clough-Ballacolla as Camross. Is idir an dá arna an current treis bheile cua bliana nús ag an Laoise. Chur Camross stop leis an Clough-Ballacolla nuair bíidir sa tóir ar gahar chréibh sa chéile FF3, nuair a chliadar iad a mouth le ceaniste bliana san treis pocanna éiricha. An bliana ar gceann fan an Clough-Ballacolla dílas amach ag an stad céanna. I gcuine chéile sa chlé ceannis am líana, ciocca arna bheith bócach a FF5. Mícheál Brisláán ha Montrásrasta clé ceannis amáíochta Laoise. Tá cosantóirí láidre ag an Clough-Ballacolla le lehéadí Darren Maherly Clear agus Brian Corby. Sé Aidan Corby an captain agus tas nó sé Lár Parker Johnóna agus an lína lán tosig an a bhríomhar ar fad Cillian Dunn, Willie Dunphy agus Stephen Bergen. Tá éanad láidir cosanta freisin ag Camross le Cathal Cuddy an a láidir in san lína lán cool agus san son lasma ón gahan an a éifeachta freisin. Oran Phelan agus Liam Delaney hosnóig i Lár Parker dómh agus tosathe maithe cumad súlar Zane Keenan agus James Cuddy. Slú an a bhór bailisteach an Sotránna agus Sean Aithne ag na fórna seoirí chéile. Ar nó an Clough-Ballacolla ag gghearg an craobh a bhain de ríist am lína tréis craobh na blina sicata bhócant agus iad sa tóir ar cúig craobh in imimecht sé bliana deiseanis ag Camross an Counson ag Turlingt ó iirecht Massey Keys agus tá sé sin Haran Trasnán an son scór den chéad sco agus well tá dáhéamh le tosathe úntaach an Sotránna. Camross a teach báúán eile. Iirecht an son blocháilta go maith ach an Turlingt agus an slitar ag deire Harnáise Camross agus jo siad an tarna seans an son James Cuddy an lán tosaí agus tá sé ige. Sór cúlín an son. Tús maith an son ag fuair an David Cuddy. Leis an Clough-Ballacolla teach amach buama in san lechanne se gúna baile na chuile. Canson ag Turling san áit chun tuairte agus stigan cansa smacht agus deis cool agus nada sa líon tán ag Willie Dunphy. An lán tosaí an cansa smachtathe go glóte ag cíimiid ríist in orda chúise slitter ina lábhaige agus gannach rud amháin ar ainting cool buinteach an son aige. Nis pucks ar Dave eile ag Zane Keenan. Buntáiste ag an Clough-Ballacolla. Tús na himmarthe. Canson Corristeach Cluiche cool agus tá sé ige. Bhí go leor ar an lína an son ach Zane Keenan le coolar Dave eile agus na fórna ar cóscóir ríist cíimiid ríist orachar beagnach stop an son ag an gúlbar a Cathal Dunn. Cé go deire críoch na sa líon tán. Macanis le Joseph Pearson. Canson smacht go deas a stig Cillian Dunn. Carrick Tastal and Carrick Chachtanson o Stephen Bergen. Coimert an a bhaint an a meas na dosathe. Scór maithig Bergen. Is Cathal Dunn teachtamach báúán eile. An dáhéamh réasúnta sástan tá. Fós a fáilt cóirí sóirte chéile. Sonnig Turling san áit chun tuairteach smachta go háling an son ag Cillian Dunn an pass. Ibrahid tríd agus deisir cool eile an trosa ag Stephen Bergen. Ach ceistan an son féin gosant ag Camross. Ach dacrataí an son Bergen a smachtú coolín ó chin of coolinis féic ní rah aing in aice leis agus fioch sé a spotta. Is Taig Doran. Freigreg Tastal an gúil sin agus Bernard a sé coolín inis oscailtir na fórdansa i Portlaoise. Blachal má ríist feic an son. Camross a dginmh dul chun ceang éigent. Dacrataí an son ag an Clough-Ballacolla sin a smachtú. Slitter agus cumán agus céire cailteiste an son ag ag deire Harnáise Camross. Cléad teann agus dín go má beidir bhfuil deis an sóir cool agus tá go dain ag Zane Keenan. An tarna cool agus siúd an Tránóna ag Camross. An chéad ceann tháina sé ó bhuiile séir ach an ceansa ón imirt oscailt agus féic orachar de iirecht ag Keenan. Bhearn Harnáistí trí coolín a ríist. Gardan taobhlín ag Cillian Dunn. Féchant an orda. Féh rú. Iling Ghéir scór an cléthe beidir an son ag Cillian Dunn. Anna iirecht ón taobhlíne. Agus an Clough-Ballacolla tarring Clóthe. Ríiste go taspáint go maith. Bra sportúil deis ón taobhlíne ag Stephen Bergen. Nuair a haon ceang mar sin Haran Trasnán bíonn siad ar aus.
agus bhfuiltá bergan na sigla sé an sotra nóna anna haspántas. Leis cúpla scóir tastáil ó Camross agus stád seo, beidir bhfuil deis. Agus fós dul isteach an sonta ón Codí, tá sé féhrú ach dígras sa bhar céine, tá an scór tóca go deireadh. Agus bhfuil an tála catisteach naid, tá siad fós ag marachtan sa cléthe. An club is omrátí I gúnta líise se Camross agus 7 gréibh agus fiche go leotha. Níl déanta lena cuid scórála blochail ag deireadh ag an cúlbar a cathal don. Faoise bheith a hééis sin don Clough-Ballacolla bhí 10 glór an son ag Camross. 3 cúlín idir na fórna. Corn Bob O'Keefe found us na bútóirí. Deis an sonig an Clough-Ballacolla boutáin eile agus tá sé sin ag Joe Carby. Scór maith an onatí. Tá me goachtan sa. Camross ag irrigation sin na glanna, tre ón Dowling. Ní glanna únta go réchir sin agus brontanas sellh Ceannais don Clough-Ballacolla. Deis an son ag an onatí an fear tháinig isteach le Gortú Stephen Maher Gortú cuidhhain bhlíonach tá sé Ceannais ar a sena léimt. Léach na bhórna agus léach a club an sa agus anna chríochar fad aige an son. Sin tam geilbh cat an réitórig fear an uairdóir an son agus an adó geirigh séta. 5 craobh búta in líis le 6 bliana nús. Siad an Clough-Ballacolla atá an uachtar agus Dean Caivlant an sa ag tailteá. Corn Bob O'Keefe ag fille boutáin eile. Absolutely delighted now. A real kind of titanic battle. Camross are standard bearers in Laois hurling for a long time. We lost to Camross and Rathdowney in the group stage, and I suppose a lot of people kind of wrote us off and we struggled in the semi-final, just came out with the skin of our teeth in extra time. We've unfinished business in Leinster, there's no doubt about that. We've had a couple of tough results against Dublin champions last year, and I believe it's the Westmeath champions at home, so look, we'll enjoy the week and we'll prepare for the Cardinal after that.